Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye no burumwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kure mwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 21 kwezi kw'icenda 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turaza kubabwira ibikomeje kugenda bigaragara aho abacanshuro bakomeje kwatsumburira ukomeye kuzasarambwe mu bice bitandukanye bizawarikare. Turaza kubabwira ibijyanye n'ibiriko biragenda bikorwa. Turaza kandi kubabwira ikoranabuhanga rikomeye FDN biri gukoresha ku mirongo y'imbere y'urugamba, bikaba bivuga ko iri koranabuhanga riri kubangamira bikomeye ivyombo cyase radio za gisirikare zikoreshwa n'iza sarambwe. Turaza kubabwira ibikomeye bikomeje kugenda bikorwa aho bitangazwa kandi bikavuga ko urungu urugamba rwahise ruhindura isura. Turababwira mu wavre, turababwira fait de couverture, turebere hamwe mouvement de Franke ndetse turababwira ibijyanye na infiltration iri kuvugwa mu bice bitandukanye vyegereye Uvira. Turaza kandi kubabwira uko FARDC na FDNB bari gutegura neutralisation z'imbaraga zose izasarambwe ziri kongera mu bice bitandukanye. Muri amakuru kandi turi kumwe n'umukatama uri buze kutubwira vyinshi kubikomeje kugenda bibera mu bice bitandukanye. Ariko mbere ko tumwakira ni munyemerere tubabwira ibijyanye n'ibitaravuzwe ku ruzinduko Kisekedi Chirombo yagiriye i Pretoria muri Afrika y'Epfo aho yasabwe ikintu gikomeye. Ubwo turagaruka twakira umutama atugezaho n'ibindi atubwira ibiriko biragenda vyibonekeza mu bice bitandukanye. Ni nyuma rero y'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Son Excellence Felix Antoine Kisekedi Chirombo i Pretoria, bikaba vyasobanuye ko rwari rugamije kuganira ku mutekano n'ubufatanye ngo haba bikaba rero bivuga ko abayishwe inyuma ibindi bikorwa vya diplomasi byo ku rwego rwo hejuru. Aho amakuru agera ku kinyamakuru dukesha amakuru Media Congo.net avuga ko perezida wa Afrika y'Epfo Son Excellence Cyril Ramaphosa yatangiye gukorera inyuma y'amarido kukongera kwegeranya Kisekedi ndetse na Joseph Kabila. Iyi ni gahunda ndetse ishobora gusobanura isubukurwa ritunguranye ry'isomwa ry'urubanza ari umukuru w'igihugu cya Kongo. Uko rero biri kugenda vyibonekeza, urugendo rwa Perezida Felix Antoine Kisekedi muri Afrika y'Epfo rwateje impuha nyinshi birenze ibisobanuro vyatanzwe ku ruzinduko rwafatwaga nk'urusanzwe rwo gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Amakuru atarashyizwe ahagaragara ariko yaturutse kuri umwe mu bazi ivy'uru rugendo tifuje ko amazina ye atangazwa. Avuga ko inama imbona nkubone yashobokaga hagati ya Kisekedi n'uwamubanjirije Joseph Kabila yaba yari iyo ntandaro y'uru rugendo. Umuhuro w'ibanga wateguwe na perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Ubutumire bwa Ramaphosa ntabwo bwari impanuka, bagaje mu gihe akomeje umwuka mubi muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ayo impande zombi zihanganye zikomeje kuba zakitana ba mwana. Uruhare rwa Afrika y'Epfo nk'umuhuza ntabwo ari rushyashya. Wahoze ari perezida Thabo Mbeki bivuga ko yegereye cyane Ramaphosa, nawe ngo yaba yaragize uruhare muri iki gikorwa, ashimangira igikorwa cyo kunga impande zombi ku rwego rwo hejuru. Iyi nkuru iravuga kandi ko ubutumire nanone atari impanuka nyuma y'uko Kinshasa yanze ubutumire bwa Thabo Mbeki mu nama y'amahoro iherutse kubera muri Afrika y'Epfo yaratumiwemo na Joseph Kabila ndetse na AFC. Ibirerekana kwegera ko birebana n'uburyo butaziguye kandi butandukanye, cyane cyane na protokole zisanzwe. Amayobera arushijeho kwiyongera bijyanye n'andi makuru akomeye y'isubukurwa ritunguranye ry'urubanza rwa Joseph Kabila rwaciwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakurikiraniweho ibijyanye n'ibyaha biremereye. Abakurikiranira hafi baravuga ko ari ikimenyetso gikomeye ku gusubukurwa kw'isoma ry'urubanza, gishobora kuba ari condition cyangwa se condition cyangwa byibura ikimenyetso cyo ikimenyetso
yo guturisha kugira ngo bizorohere ibiganiro. Niba iyi nama hagati ya Kisekedi na Kabila yarabaye koko, ngo zaba ari impinduka zikomeye muri politike ya Kongo inyuma ya kamera n'amatangazo yemewe. Bivuga ko hari n'indi diplomasi ihise iri mu kazi ko kuzana amahoro n'ituze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero benshi bashigaje kugenda bakurikiranira hafi biba kugira bamenye ukuri kubikomeje kugenda bivugwa. Reka dukomeze n'andi makuru twakira umutama wacu. Reka amakuru tuhere mu bice bya Uvira, noneho uze utubwira zimwe mu by'ukuri mu nkuru zikomeje kugenda zigarukaho cyane bitewe na tekinoloji militeri iragenda igaragara. Ariko mbanze mbwira abantu ko muri Uvira magingo aya ngaya hafi neza y'agace karimo insiti yitwa Kalundu, yego, havugwa ikintu cyitwa amasasu yo ku rwego rwo hejuru. Ubwo ni hafi neza na insiti Kalundu, ku nzu ya 26 uvuye kuri route nationale nimero 5 uciye muri avene yo hejuru y'ahantu hitwa ku Cyome. Yego, biravugwa yuko abazalendo bashobora kuba bafite ikintu cyitwa kutumvikana gukomeye cyane n'ubundi kwakomeje kugenda kuvugwa. Abangaba bashakaga bamwe ngo kuva muri ibi bice bakerekeza ahitwa kuri association Peyizana, ni ahantu hari amasambu y'abifite mu by'ukuri hano muri Uvira. Noneho bakaba ngo bari bafite gahunda yo kujya kurinda igice kirimo ngo amashuri, kubera yuko ngira ngo abantu nibwo batanabizi hari amashuri amwe atarimo arakora muri iyi minsi kubera abazalendo hari amashuri amwe bagiye bafata. Noneho rero abandi bababwira yuko aho hantu ngo ingabo z'Uburundi zendaga kuzahakoresha mu bijyanye n'imyitozo ya gisirikare ndetse no kwashyira kampu kuri association Peyizana. Hari amashyamba ndetse n'amasambu bigaragara neza yuko yafasha igisirikare mu bijyanye n'imyitozo. Bituma rero ngo haba ikintu cyitwa imirwano ikomeye cyane y'aba bazalendo, aribyo rero byari bituma imbunda zoroheje ndetse n'iziremereye zirimo zumvikana. Gusa biravugwa yuko abarundi n'ubundi baturutse hano ahantu hitwa kuri Aparukwi de la Bonne Pasteur, hafi neza n'urusengero n'ubundi, ngo bagize gutya baragenda bakora ku basirikare ba FARDC n'ubundi baba muri ibi bice, baragenda ngo bajya guhesha intambara. Ariko ndakubwiza ukuri bikomeje kugenda bizambagurika ku rwego rukomeye cyane muri Uvira. Abantu bamwe rero bakaba bari banagize ngo ni 23 yatatse, kubera yuko ibi ni ibice n'ubundi byategwaga ko uyu mutwe wa 23 ushobora kuba ufitemo inasi karabutaka. Ariko bije kurangira mu by'ukuri ngo ari isubiranamo ry'abazalendo muri ibi bice bya Uvira. Ibintu rero bishobora no kuza gukomeza kurushaho, kubera ko nubwo turimo twumva yuko ahitwa kuri Mwaminupfu Ami naho ngo hari abazalendo n'ubundi batarimo barumvikana, bishobora no kuza ndetse nabyo guteza ikibazo gikomeye cyane. Ni hakurya neza y'ahantu hitwa kuri Sinayi, ni urusengero narwo ruri rwagati mu mujyi wa Uvira, neza ureba kuri complexe school de la Victoire. Yego, izo mutama n'ibiriko biragenda biba mu gihe mu buraruko naho ibintu bikomeje gukomera cyane, aho izasarambwe zamaze kwerura ko zinjiye muri operasiyo yo kwirwanaho. Umutwe wa M23 umaze gutangaza ko wamaze kujya mu bihe byo kwirwanaho nyuma yo kugabwaho ibitero bikomeye by'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse na drone za CH4 z'igisirikare cya leta n'intwaro rusange ya Congo. Mu masaa moya za mu gitondo ku munsi w'ejo kuwa gatanu ku igenekerezo rya 19 ukwezi kw'icyenda nibwo Sukhoi 25 na CH4 za FARDC zarashe mu duce twitwa Bibwe, Cyatso, Hembe duherereye muri teritwari ya Masisi.
ku isaha 2:03 kandi indi drone ya CH4 yagavye igitero gikomeye mu gace ka Nyange no mu nkengero zako. M23 ikavuga ko icyo gitero cyaburiwemo abasivili batari bake. Uyu mutwe uravuga ko ibyakozwe n'ingabo za leta ari ubwicanyi n'ibyaha by'intambara bifite uburemere bukomeye. Washinje kandi leta ya Kongo kuba ikomeje gutesha agaciro imbaraga n'abayobozi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga batandukanye bayihurije mu biganiro AFC igirana na leta y'iki gihugu. Iby'uyu mutwe uheraho uvuga ko Kinshasa yahisemo intambara, ibitero byo ku wa gatanu bikurikirana n'ubugizi bwa nabi n'imvugo z'urwango bimaze igihe byibasira abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ivyo mu 23 yahereyeho yamagana amagambo akomeje kugenda agaragara ko leta iri kwitegura imirwano ndetse n'amahanga akomeje kurucakarumira, ntagira icyo akora, ntagira icyo avuga kuri ibikorwa bihungabanya ubuzima bwa munsi bw'abaturage bigenda vyibonekeza. Ati AFC itanzeho isi yose umugabo ndetse ikanamagana yivuye inyuma uguceceka k'umuryango mpuzamahanga, imiryango ikora ubutabazi n'iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kuba abafana b'ubwicanyi bukorerwa abaturage bacu. Yunzemo ati bijyanye n'ibitero ubwicanyi bwibasira bo mu bwoko bumwe ndetse n'ubwiyongere bw'imvugo z'urwango muri Uvira. Kuri ubu turi mu bihe byo kwirwanaho byemewe kandi twiyemeje cyane kurinda no kwirwanirira no kurwanira abaturage bacu nta gucika intege binyuze mu kujya kuneshereza ikibi aho gituruka. Mutama rero urumva ko izasarambwe ku mugaragaro zemeye ko ziri mu mirwano mu buryo budasanzwe. Wambwiye uti no mu Minembwe naho abasirikare b'Urundi nyuma aho bawugeze umuriro uri kwitegura kwakwa byimeze gute? Ibintu birimo biragaragara mu buryo bugaragara kandi nanone butandukanye ukurikije uko situation imeze. Ni ishusho yakomeje kugenda igaragara cyane cyane hagati y'abasirikare b'Uburundi ndetse na ba 23 kugira ngo twagiye tubivuga uburyo ki deployment zagiye zikorwa bucece ndetse n'abaturage bakagenda babivuga. Ubu noneho uko birimo biragenda bigaragara umunsi ku munsi, isaha n'isaha harimo haragenda hiyongera abasirikare ndetse n'ibikoresho, ariko kandi none ukabona yuko basatirana mu buryo bucecetse cyane, ndetse akazamo n'amakuru agenda avuga yuko barimo baragenda bazengurukana. Bigaragara neza yuko buri ruhande rushaka kuzatega urundi ambushi. Ubwo rero mu by'ukuri ni ugutegereza. Abaturage bamwe banatangiye rwose kwikanga, bakagira ubwoba, bamwe bakavuga bati nyamara umuntu yakabaye ahunga, ariko kandi buri ruhande aho rugiye rufite ubugenzuzi nk'uko navuga, ugasanga barimo baragenda basa n'abahumuriza abaturage bababwira yuko bagihari kugira ngo babaprotege. Ni ikibazo rero mu by'ukuri gikomeye cyane, mbese birasaba kubihanga amaso no kubigiye kugira ngo turebe aho bigana, ariko kigaragara byo birakomeye rwose, ntabwo byoroshye. Reka dukomeze na page y'amakuru tubabwire inkuru iri kuvuga ku basirikare b'u Burundi, aho ibikomeje kugenda byibonekeza ndetse binagaragara bigaragaza bimwe mu bikorwa bikomeje kugenda biba kandi bifite aho bihuriye bikomeye n'ihungabana ry'umutekano. Aho abasirikare 8 b'u Burundi bari baroherejwe mu myitozo ya gisirikare mu Burusiya mbere yo kujya mu ntambara y'umurasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, batureke i Moscow. Gutoroka kw'abo basirikare guca amarenga ko batashaka kujya kurwanira uburasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bafatanya na bagenzi babo benshi barimo abafunzwe, kuko kugeza ubu abahanganye n'iyi mitwe irimo mu 23 ntibumva impamvu bari muri iyi ntambara. Ingabo z'u Burundi zifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kurwanya mwa 23 kuva muri 2023 ntirwazihiri. Bikaba bivuga ko urugendo rutigeze runabahira na gato, kuko bambuye ibice byinshi byagenzurwaga n'igisirikare cya leta, yaba muri teritwari zo muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse
no muri Kivu y'Amajyepfo. Koroneli mu ngabo z'u Burundi yatangaje ko abofisiye mu rwego rwa Generali barwanyije icyemezo cyo kohereza abasirikare mu burasirazuba bwa Kongo bitewe n'uko zitigeze zitsindira urugamba mu mateka yazo. Ati abajenari mu ngabo z'u Burundi ibanze ko abasirikare b'u Burundi boherezwa bakagira uruhare mu makimbirane mu burasirazuba bwa Kongo kubera ko Burundi bufite amateka y'ibikorwa bya gisirikare ameze nk'inkurumbi irimo ihirikwa ry'ubutegetsi kurwanirira kugira ijambo mu karere n'ubutumwa butigeze bugera ku ntego. Nubwo abofisiye bakuru mu ngabo z'u Burundi badashyigikiye ko abasirikare bajya kurwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje guhatiriza biturutse ahanini ku mafaranga menshi yahawe na leta ya Kongo. Ubwo leta y'u Burundi n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagiranaga amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare mu kwezi kwa Kanama 2023, Ndayishimiye yahawe ishimwe rya miliyoni 2 z'amadolari. Abasirikare b'Abarundi bari barishejwe ko bazajya bahabwa mu mushahara ugera ku madolari 5,000, ariko menshi ajya mu mufuka y'umukuru w'igihugu nk'uko bakomeza kugenda babivuga. Bari rwagati mu baturage mu mazu yabo. Ibi ngibi rero ni ibintu byatumye abaturage yegurira bari gutanga ayo makuru, ariko nanone byatumye batangira kugira ubwoba bavuga bati ese baraza gucira iki, biraza kugenda gute ko bari buze hano kubera intambara ikomeye cyane. Kuko nk'ubwo ngubwo bivugwa ko nyine cyangwa bikunda birumvikana muri ibi bice ntabwo habura nk'umwana uba muri MRDP twirwaneho cyangwa se muri 23 aragiye wenda mu Kibari. Ibyo rero biri guhita biba ikibazo gikomeye cyane kubera yuko Abarundi ndetse na FARDC baravuga bati ntabwo dushaka uwitwa umusirikare muri ibi bice. Ariko ni ibice nanone umuntu yavuga ko ibyinshi batabifiteho ubugenzuzi, kuko iyo mama 23 nayo hari agace kamwe ifite, n'ubundi rero ukabona yuko buri ruhande rufite imyiteguro ikomeye cyane kandi rukumva ko arirwo rwakagenzuye ibi bice. Urumva rero bishobora kuza guteza imirwano cyangwa se intambara ikomeye cyane, nubwo ubona neza yuko igisirikare cy'u Burundi aricyo kiri kwitegura n'imbaraga z'umurengera, niko navuga. Yego, kugeza ubu kubijyanye n'urujya n'uruza muri ibice rw'abasirikare, ese MRDP twirwaneho yo yabiri muri deployment? Exactement, nayo muri deployment kuko bakimara kumva ibyo bahita nabo batangira gukwirakwiza ingabo n'ubundi mu misozi ikaza n'iyo ingabo z'u Burundi n'ubundi ziri kwerekezamo. Ayo mpamvu mubwira ngo rero isaha wajya kumva habayeho kiga cyangwa se imbarutso yatuma imirwano ikomeye cyane ishobora kuza kuba muri ibi bice bya Kivu. Yego, kugeza ubu ngubu navuga ko bikomeje kugenda byibonekeza ndetse binagaragara n'ibintu navuga ko biteye ubwoba. Kugeza ubu Demiyap imaze gutanga amakuru akomeye mu Tama agaragaza ibyizasanambwe ziri gutegura. Wanyemerera nkayabwira abadukurikiye, ubwo turagaruka tujyana ku zindi axe tubwira ibiri ko biragenda byibonekeza. Nta kibazo. Kwigenekerezo rya 14 kwezi kw'icyenda 2025 mu kigo cya gisirikare cya Rumanga bugerere muri territoire ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru habaye umuhango ukomeye wo kwinjiza abasirikare bashya 7437 basoje amahugurwa ya gisirikare muri Alliance Fleuve Congo. Uyu muhango wayobowe na Major Sultan General Major Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru wa Alliance Fleuve Congo cyangwa se Armée Révolutionnaire Congolaise. Kugeza ubu kandi bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko iki gikorwa cyafashwe n'uruhande rwa Kinshasa nk'intangiriro yo kwitegura imirwano, kuko AFC/M23 isa nk'iri kwitwara nk'igihugu gifite inzego ndetse zifite n'ingabo. Bikaba rero byatangiye kwerekana ko bafite ubushobozi bukomeye bwo kurwana. Kuri ubu rero amakuru yakusanyijwe na Demiyap FARDC hamwe na CNR y'u Burundi aragaragaza ko nyuma yo kwakira aba basirikare bashya, uyu mutwe wiyemeje gutangira icyiciro gishya cy'ibitero bigamije guhangana na FARDC no kwigarura ibice bikomeye bitandukanye by'umwihariko biherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu muhango wabereye Rumanga, General Sultan Emmanuel Makenga yasabye
abahawe amahugurwa kurangwa n'ikinyabupfura, kurinda abaturage no kwambara ingofero nk'ikimenyetso cy'uko ari abasirikare ba FC. Ibi byose ni igikorwa cy'ingenzi cyo guha uwo mutwe isura y'ingabo z'igihugu aho kwigira umutwe w'inyeshyamba. Muri abo basoje amahugurwa harimo abahoze ari abasirikare ba FARDC bafatiwe ku rugamba ariko nyuma bakemera kwiyunga kuri M23. Kugeza ubu rero Demiape ntabwo ibyemera nk'uko raporo ya Demiape ibivuga. AFC MRDP yahise itangira gutegura gahunda yo kugaba ibitero muri Rucuru, Masisi na Nyiragongo mu bindi bice bisigaye, ndetse ikava muri bice kerekeza mu bice bya Tanganyika, Karami ndetse na Kisangani nk'uko rero amakuru abigaragaza. Urugero Service Nationale de Renseignement y'u Burundi nayo yemeza ko AFC MRDP iri guhuriza hamwe imitwe y'ingabo mu duce twa Bunagana, Rumangabo, Cengerero, aho bari gukoresha abasirikare bashya, abasirikare b'inkingi Troops .com bazaba bagizwe na brigade enye. Demiape ndetse na Seneri bahuriza kuri ibi bitekerezo bitatu by'ingenzi. Baravuga ko bari gukoresha ibitero bishingiye ku maboko menshi. Abasirikare bashya barenga ibihumbi bateganyirijwe kugaba ibitero by'imbere, offensive de repritile, guhungabanya FARDC mu buryo bwa morale, kwerekana ubushobozi bwo guhugura no kongera umubare w'abasirikare n'uburyo bwo kugaragaza ko AFC ifite ejo hazaza heza. Hari kandi kwifashisha abahoze muri FARDC, abafite amakuru menshi y'imikorere ya FARDC, bikaba rero biri gutegurwa mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu rero biragaragara ko Demiape yamaze guteguza FARDC ko igomba kuba maso kandi ikaba yakitegura kurwana isaha iyo ari yo yose, kuko amakuru aharagaragaza ko biteguye. Mutama, ndagira ngo ukomeze utubwira n'ibindi bijyanye n'ubundi n'aya makuru. Mu bindi n'ubundi rero ukomeze kugenda zigaragara ni nyuma y'uko kwa General Neva habayeho guhindura ibijyanye n'uburinzi bw'ikibuga cy'indege cyangwa se ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege cya Bujumbura Mekiyo Ndadaye. Yego, biravuga yuko noneho ubwo kiyobowe n'umusirikare ngo gishobora kuba kigiye gukoranya urabizi ko iki kibuga cyakoreshwaga mu kibuga cyane kidwana n'ibya gisivili, kuko nka Joel Murabagaya wayobora ku rwego rushinzwe ingendo z'indege za gisivile ndetse n'iki kibuga cy'indege yacungaga ibijyanye n'ibya gisivile, ariko amakuru arimo atugera aravuga yuko ahantu rwagiye kujya noneho harandinda ahubwo indege za gisirikare zizanye ibikoresho karabutaka, kugira ngo barabyumvishije neza yuko iki kibuga ibyacyo byari byatewe n'ikibazo cy'indege ya Brussels Airlines yari yagize ikibazo cya tekinike cyo kumena amavuta. Yego, ubwo rero umugabo witwa Colonel Gervais Harerimana, umuyobozi w'urwego rushinzwe n'ingendo z'indege za gisivili n'ikibuga cy'indege wasimbuye Murabagaya, biravuga ko yahawe ibwiriza ry'uko agomba kwita cyane ku bikoresho bigiye kurandinga kuri iki kibuga cy'indege cya Mekiyo Ndadaye. Ibi ngibi rero bishobora kuza gutuma nanone n'ubundi binjira ibikoresho byinshi cyane muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko kiriya kibuga ngo kigiye gukoreshwa cyane cyane mu masaha y'ijoro, kizajya gikoreshwa n'indege za gisirikare. Ubwo rero ni ibintu bikomeye cyane, ndetse yewe si nawe gusa wahinduwe, kubera yuko amakuru dufite nuko n'abarinzi b'iki kibuga cy'indege bahinduwe bitewe n'ibigiye kuhakorerwa. Ibi bibazo ko bifite aho n'ubundi mu by'ukuri n'amakuru yinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birumvikana. Ikindi ni uko abasirikare bake ba AFC 23 batojwe batangiye koherezwa ku kibuga cy'imirwano, kugira ngo babyumvishe yuko leta ya Kinshasa yatangiye kurekarama ivuga ngo izi ngibi zari imfungwa, ngo bagomba byanga bikunda kuzirekura mu mfungwa bumvikanye kurekura. Ngira ngo urabizi ko baherutse gusigana amabwiriza amasezerano kamwe yo kurekura imfungwa, ikaba muri Qatar barabyemeranyijwe. Nyuma rero yo kuvuga yuko ngo bagomba gufungurwa n'imfungwa bagahabwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngo bari imfungwa, ngo nibo bajyanye mu ngabo, ngo ntabwo ari abasirikare ngo bishyikirije nka 23. ubu tuvugana ahubwo batangiye kwerekezwa mu bice bitandukanye ku mirongo ya mbere y'urugamba, nk'uko wumva Demiape ndetse na Haniri batangiye kubivuga, mu bice bitandukanye by'intara y'Amajyaruguru
ndetse n'intara Kivu y'Amajyepfo harimo abasirikare bakomeye. yego. Kugeza ubu ko bikomeje kugenda vyibonekeza Warikare naho ndagira ngo tujyaneyo tubwire byo byifashe gute? Ni ukuvuga ngo Warikare yego harimo haragaragara imyiteguro ikomeye kuko nk'aba basirikare nabo bari mu bice bimwe na Warikare, kuko imirongo yerekeza Pinga biragaragara neza yuko ishobora kuza mu by'ukuri nayo kuba iremereye cyane. Bigaragara ko kandi nanone aba basirikare byanga bikunda b'abakomando, aba basirikare b'abakomando bashobora kuza kuba bamwe mu by'ukuri mu baremerezi. Yego. Yego, kugeza ubu navuga ko hari andi makuru akomeye akomeje kugenda avugwa mu bubanyi n'amakungu, aho rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost yatangaje ko nta cyizere afite cy'uko naza mu Rwanda azasiga azahuye umubano umaze igihe waraciwe hagati yarwo ndetse n'igihugu cye. Mu kwezi kwa gatatu y'umwaka nibwo u Rwanda rwaciye umubano ushingiye kuri diplomasi rwari rufitanye n'Ububiligi rumwirukana abadiplomate babwo nyuma yo gushinja iki gihugu kwifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu itangazo yasohoye icyo gihe yavuze ko Ububiligi bwakomeje gutesha agaciro u Rwanda yaba imbere no mu gice cy'amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi y'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. U Rwanda kandi rwavuze ko Ububiligi bwafashe uruhande mu makimbirane ari kuba rurujya ku ruhande rubangamiye ndetse bunakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. Nyuma y'amezi 6 umubano uciwe, Minisitiri Prévost Maxime ategerejwe mu Rwanda aho azitabira inama y'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga bo mu bihugu bigize umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha Igifaransa. Ni inama iteganyijwe kubera i Kigali mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Umukuru wa diplomasi y'Ububiligi ategerejwe mu Rwanda mu gihe anaheruka kwitambika umuhango wo kumurika igitabo cya Professeur Philippe Lenget ukunze kwibasira ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyo benshi babona ko kuba Brussels ikomeje gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kuzahura umubano wabo na Kigali. Minisitiri Maxime Prévost ubwo yabazwaga na Jeune Afrique niba urugendo ateganya kugirira mu Rwanda rwaba ruri mu mwanya wo kuzahura umubano waciwe, yavuze ko nta cyizere afite. Ati birasa naho bizaba ari kare cyane kuba navuga ko kuzahura umubano. Ndagira ngo mvuge ko Ububiligi butashakaga ko umubano wabwo n'u Rwanda usenyuka huti gutya. Ni gahunda y'uruhande rumwe yafashwe na Kigali nyuma y'icyemezo cyayo cyo gutora ko abasirikare b'u Rwanda n'abayobozi ba M23 bafatirwa ibihano cyafatiwe hamwe n'ibihugu 27 by'i Burayi, ariko mvugishije ukuri cyanashyigikiwe mu buryo bw'amagambo n'Ububiligi. Uyu umugabo kandi yavuze ko kugira ngo umubano hagati w'igihugu cye n'u Rwanda uzahuke hakwiye kubanza gushyirwaho inzira z'ibiganiro. Ibyo avuga ko yagerageje mu mezi ashize ubwo yahuriraga i Doha muri Qatar na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Vivienne Nduhungire. Yavuze kandi ko nta cyizere afite cyuko azava i Kigali hagenwe ba ambasaderi hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Ati ntabwo numva ko kuri iki cyiciro u Rwanda rwagaragaje ubushake bwo kubaka umubano w'ububanyi n'amahanga mu gihe gito gutya watuyobora ku gushyiraho ambasaderi. Gusa ndashaka kuvuga ko ntigeze mbyuka mu gitondo ngo numve narwanya u Rwanda. Nubaha cyane amateka yababaje y'iki gihugu ndetse n'uburyo kigobotoye kikiteza imbere. Ati icyo Ububiligi bwamye burengera no kurinda amategeko mpuzamahanga no kubaha ubusugire bw'igihugu. Niyo mpamvu twashaka kwerekana uburakari bwacu ku byo twabonye mu burasirazuba bwa Kongo. Mutama rero akaba ari ibintu navuga ko kuri ubu bikomeje kugenda bivugwa mu buryo butandukanye. Ndagira ngo tubwire ku bijyanye n'indege bivugwa ko FDN na FARDC baba bashaka gukoresha muri iyi mirwano. Bihagaze gute kugeza ubu?
ukuvuga ngo indege cyane cyane zirimo ziravuga ko zigiye gukoreshwa nyuma nyine y'iyi deployment y'umutwe wa M23, haravuga yuko hagiye gukoreshwa n'ubundi indege zigomba kuzana abasirikare baturuka mu bice bitandukanye nka Bujumbura, baturuka mu za Kisangani ndetse na Kinshasa. Indege zirimo kandi nanone izizana ibikoresho cyane cyane amaautonome niyo bivugwa yuko agiye gukoreshwa cyane, ariko kandi nanone ikijyanye na drone nazo zikaba zirimo zirakoreshwa zo mu buryo bugaragara rwose. Mu bice bitandukanye hari kugenda hubakwa amakontorome agiye atandukanye ya drone. Yego, bivugwa yuko n'ubundi ifite misiyo yo gukora voyage mu mujyi wose, n'ubundi bareba buri kimwe, kubera yuko ngo mu masaha y'ijoro batangiye kubona yuko hari ibidasanzwe biri gukora. yego, izajya izamuka rute nationale nimero 5 yose ari indege imwe igende, ariko nirenge nanone hano hafi ya hoteli Muhungu, hari hoteli Muhungu yegereye neza site yitwa Kavimpira, n'ubundi uri kwerekeza kuri quartier yinjira neza ku mupaka wa Bujumbura nako wa Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. yego, igaruke checking ibijyanye n'ubundi ngo n'ibiturika bishobora kuza gutegwa hafi y'amasitasiyo, ngo no gucekinga kuri sitasiyo yitwa Tanganyika, bagacekinga kuri sitasiyo yitwa Jinki, ndetse bakaza bagacekinga na sitasiyo yegera hano kuri Pharmacie des Nations, farumasi ikoreshwa n'abazungu cyane rwose hano n'ubundi kuri route nationale nimero 5, ni kuri avene ya Gapu Kivu restaurant, neza umanuka hanacamo umugezi umena amazi neza muri Lake Tanganyika ahangaha. yego, ubundi rero ngo izakomeze imanuke nigera kuri Eglise Neo Apostolique, igaruke hatangire gukora izindi noneho ziri neza zo zireba mu misozi miremire ya Fizi n'ahandi, iparitse hafi neza na Eglise witiye Musepake Galilaya. Naho barangije kwakira simple control ya drone, nubwo mwabonye yuko nyine zatangiye gukora agisida, ndavuga igisirikare cya leta Kongo FARDC, ariko bafite nyinshi ndetse zigomba gukontorora no mu bice kugeza za Warungu kugeza za Mikenyi, iyo ngiyo yose bafite izigiye nyine zihari. Hari izo bakontorora kuri tere, hari n'izo bakontorora mu makontororo nyine magari ariyo agiye ari hano mu mujyi. Rero ibintu byahinduye isura. Ibi rero kandi nanone bikagendana neza na deployment y'igisirikare cy'u Burundi, nanone nabo bazamuye igisirikare mu misozi ya hano Uvira, mu bice byitwa hano hafi na source de la ville hano za Mulongwe. yego, aho hari abasirikare b'abarundi benshi. Mu misozi yitwa Kiku naho hari abasirikare benshi b'abarundi, yego, ngo abagera kuri 200 byibura, higanjemo cyane abasniper, ko biravuga ko abasniper bageze ubwabo kuri 50 bose, ngo nibo barimo bagenda batarikwa muri imisozi, ndetse bakaza guhagarara ndani mu biti ndetse n'imisozi miremire itegeye neza ngo abasirikare ba M23 ndetse na MLDP twirwanaho bashobora kuza guturuka. Urumva rero ko mu by'ukuri situation ntabwo yoroshye abe na gatoya. yego, nibyo, situation ntabwo yoroshye. Ni mu gihe kandi hari andi makuru akomeye akomeje kugenda tugeraho ari guturuka mu bice bya Fizi, ndagira ngo nyemerere nayo tuyabwire abadukurikiye.
Amakuru ari kuva mu bice bigenzurwa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo mu bice bya teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abazarendo banze ko muri ibyo bice hakorera abasirikare ba leta ya Kinshasa. Hakaba hari abaje baturutse Kremi babashinja guhunga umutwe wa MRDP twirwanaho mbere y'uko berekeza i Kremi mu ntara ya Tanganyika. Aya makuru aragaragaza ko icyo gikorwa cyo kwanga abasirikare ba FARDC muri Fizi abahageze bavuye i Karami icyabaye ku munsi wo ku itariki 16 kwezi kw'icyenda 2025. Biravugwa ko aba basirikare mu kugera muri ibi bice by'Ifizi baturutse i Karami mu ntara ya Tanganyika bakoresheje ubwato buzwi nka Zongwe. Bageze rero ahitwa Mboko muri groupement ahitwa Bubugwa Mnoru muri segiteri ya Tanganyika, bakirwa n'abazarendo banakora ikiganiro. Bikomezwa bivuga ko muri icyo kiganiro nibwo abasirikare basobanuriye ko bagarutse mu bice bahuzemo mbere y'uko berekeza ikami bahunga imirwano yabahuzaga na twirwaneho mu bice bya Rugezi no mu cyo hagati muri teritwari ya Fizi na Mwenga. Nyuma nibwo abazarendo bahise bategeka ko aba basirikare bahita basubiriyo baje baturuka vuba na bwangu, maze nabo berekeza yahitwa Manga muri groupement yahitwa Bwari kugira ngo bafate ubwato basubireyo. Ubwo bafataga ubwato banyuze mu kiyaga cya Tanganyika mbere yo kongera kwisanga Ikremi bahita bakora impanuka rugikubita. Aho gukomeza urugendo, amakuru amwe avuga ko bakambitse muri aka gace kahitwa Manga, ariko nanone andi makuru avuga ko hari ababonye andi mato abatwara, ndetse kuri ubu bamaze kugera Ikremi aho rero baje baturutse. Hagati aho muri iyo mpanuka yabaye, amakuru agaragaza ko nta wahagiriye ikibazo usibye ubwato bwangiritse moteri yayo gusa. Ikavuga ko kuri ubu ngubu rero bikomeje kugenda biba mu gihe amakuru akomeye agaragaza ko abazarendo biyemeje kurwana ku rute FARDC, aho bashaka ndetse banasabira abayobozi babo kwinjira mu buyobozi yaba ku rwego rwa guverinoma ndetse no ku rwego rw'intara. Ibyo benshi bakomeje kugenda bavuga ko bazarendo bakomeje kwishyira ku rundi rwego, ni mu gihe kandi basaba ko batumirwa mu biganiro bibera Doha bakabigiramo uruhare. Ngayo nguko rero mutamu urumva ko umuzarendo yakamejeje yakarari. Ntabwo byoroshye birumvikana. Ku zindi axi byifashe gute mutama, mbere ko turi buze kurebera hamwe ibijyanye n'ababirigi ku kibazo cy'u Rwanda ndetse na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo? Ukuvuga ngo ku zindi axe umuntu yareka cyane cyane ni axe za wenda kugira ngo uze kubona ukuntu ubwira abantu buriya butumwa nakohereje bw'ibyo muri teritwari za Warikare ndetse na Masisi. Hano muri ibi bice byo muri Sud Kivu n'ubundi cyane cyane mu bice bituwe n'abanyamurenge naho hakomeje kugenda hagaragara igisa n'imyitozo irimo iratangwa mu buryo butandukanye. Yego. Aho cyane cyane amakuru twamenye ni uko M23 ndetse na MRDP twirwanaho batangiye kwigisha abaturage mu bice baherereyemo ngo uburyo bazajya birinda ndetse n'uburyo bazajya batangamo amakuru. Ni inama ariko nanone ubona yuko zisa naho harimo nyine ikijyanye n'imyitozo. Yego. Bagomba kujya bagira ubwirinzi butandukanye ndetse bakamenya n'igihe cyo gutangira amakuru. Amatelefone arimo aratangwa mu buryo bwo kugira ngo nyine abaturage batazajya bahura n'ibibazo bikomeye cyane by'intambara, kuko babona neza yuko byanga bikunda irimo irahasatira. Nayo ni amakuru twarangije kumenya rwose. Yego mutama rero reka turebere hamwe dosiye ikomeye iri kuvugwa ku bijyanye n'ababirigi ku bibazo bikomeje kugenda byibonekeza useruko bwa leta n'intwaro rusange ya Kongo ndetse no muri diplomasi muri rusange. Ubwo twinje mu makuru yacarabana n'ububanyi n'amakungu, turababwira ko ubirigi bwahinduye imvugo ku makimbirane hagati ya M23 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ubirigi bwatangaje ko gufatira ibihano umutwe witwaje intwaro wa M23 n'abayobozi babo n'abayobozi bo mu ngabo z'u Rwanda atari byo byakemura amakimbirane y'intambara mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, ahubwo ko ikiza ari ibiganiro hagati y'impande zihanganye. Ibi byatangajwe mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique, aho yavuze ko igisubizo cyiza ku makimbirane y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo ari ibiganiro.
yagize ati ariko ntabwo ari umuntu w'igitangaza wakemura amakimbirane, ikigaragara ko ari ingenzi kuri twe ni igishobora gukemura ibibazo byihutirwa bikeneye ubutabazi, tuzirikana ko gukemura amakimbirane biri mu biganza bya Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yanavuze ko ibiganiro igihugu cye kitazivangira gahunda y'amahoro iyobowe na Amerika na Qatar, ariko ko mu gihe intambara yakomeza muri Kongo ibindi bikomeye bigomba gufatwa, kizongera gusaba ko hafatwa ibihano. Ububiligi mu ntangiriro z'uyu mwaka bwahatiye ibindi bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'ibindi bikize kwisi gufatira u Rwanda ibihano rubushinja gutera inkunga umutwe wa M23 uhungabanya umaze igihe gikomeye uhanganye n'igisirikare cya Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Icyo gihe Ububiligi bwagaragaje ko mu gihe biriya bihugu byashyira igitutu ku Rwanda rukareka gutera inkunga uyu mutwe wa M23, nubwo u Rwanda rutera utwatsi ibyo birego, bwabonaga ko amakimbirane amaze imyaka myinshi mu banyekongo yahita arangira burundu. Ibi byaje gutuma u Rwanda uhagana bigaragara ko umubano w'u Rwanda ndetse n'iki gihugu uhita uhagarara. Rusobanura ko byagize uruhare runini bikaba rero ari ibintu kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara. Muri kiriya kiganiro Minisitiri w'Ububiligi Prevo yanabajijwe impamvu leta ye icyo cyumva ko ibihano byakemura amakimbirane muri Kongo, asubiza ko ibihano atari wo muti w'igitangaza, ahubwo ko ikiza ari ugushyira ibiganiro imbere hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa M23 uyirwanya. Mutama rero ngayo nguko wakomeza utubwira n'ibindi. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. murakoze cyane bwa namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakuru ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Reka tubashimire cyane kuri wowe dukurikiye bwa mbere, tushyunda sabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.